Legacia crystally shit kasangaping natum psychorally aju ina natumli rawidwe kashunaka share sangrum ngaya aruhon itumna COVID-19 pandemic kazat hiwi rai khangara atom hitran ina ngathor ngachin rawidwe meditate salaka ili encourage kachungka sambanga iwi khangachi uka khanang malung kharing psychorala rawi tui china ili pangshap traka sampang saka ina bible pamaman laga judawe awunga Jehoshaphat we krajan kapa samgapang tran awe aina encouragement kachungka sampanga jaina aju ina thaiga khoi ji na thumlila katiuna ka share sangrum ngaya Itumna Second Chronicle chapter 17 to 20 jilipa ka awunga Jehoshaphat we krajan ana kathada ring kathada awi osa kathakle kaji psychology kathai sampanga awunga Jehoshaphat na Israel we rali pada shitsangda Rawi ninkami sian chikane mayonda rali ngachida ngavaplak ena dahanga jiviwang ena prohona awi ungram makanglak ena sok sakamida miping saiko rena alikya kalake kala a shanglak ena oktuye dahangam awi mirin chitada nganungkung ena kamung atam chitran itumna chapter 20 verse 1 the following chilipa ka hitada sampanga mob nauping kala emon nauping miot nauping kai kha atum ngarum laga ning khoka sada judawe awunga Jehoshaphat le rai sakwai kangran sawa awunga Jehoshaphat le mi kai khana hitada rahanga nali rai sakwai samatru makanda itomwe aina Raimi kachung ka rarali kala yung lo atum hazazon tama koho abom chili ranganay lak hayre dahanga awunga Jehoshaphat na atungwi tui ji shalaga ngachilak hawa kathalala ana Ravrali hamsangda akhlata proholi sehasaya kala jimang maningla awunga na hanga judali kale miping psycho rali kumay na pomda ravrali sihasa se da kasoy awunga we kasoji judawi miping na obay saya juda ngalele kale miping psycho ra naushinaw kranausan matayla Zangsar laga atum kum laga rabrawi mangali nganingda atumwi kakhanang gajot khangaji hangpata ravrali ngangkauda khangajon samphang khwai seha hitada saya o itumwi ravra itumli pangshap kik khamalai mane gajia itumli ngarar khwai rara da khlai raimi ping hiya jungna ye dahang Itum kikka masatuk ture kala itum kikka masara ki sara kala dala matai ture ka itum saiko rena nali yangada sehasada laikoda atum na jitada rurali hamsangda seha kasa jitran rurana atumwi seha kasa ngahankamiya Ravrana atumli hitadala encourage rasaya raimi kajungka raga chip hiviwang mangachi lak alo kalaning la masita alo kachia rai hi natumwi maning mane kab rawine natumna rai hi ngarar khwai malay mane natumwi pam khwida nganing pam laka yanglo kala natumwi wang yui kami ngarar kami chi yanglo akama atumli ina wang ngarar mira da hanga kala rana atumwi wang wangarar kami mang maningla atumwi wang trak kala somiya rana judawi
vâng rồi mi da emo nào pi mob nào pin psycho really sát sir hay là cái atum li mai cái gì mai sinh sắc hawa chi khi vi vang ngay na kla jaka atum wi se ha ka sa mga ai na varena chi tha da matakak ka hai atum vi vang sa mi ya itum hi kya kama hai mi nga sa kala aji itum na shitsang da kale korum da kale rabra hi ya kya kama ha sa sha pang sha pa kla kala kya le shi ga the kala kya lu masan ga the rabra kla itum na rabra kla ga ji itum na bible hi ai na thai ko ya awong Jehoshaphat na kala jutawi miping na atum wi khangaji o ka khanang malung kharing sam ka phang chitran atum na shitsang da kachi han na rabraji kala atum ling chon khmiya rabraji achi itum na shitsang da khle proho jishu Christ ji ne ari la mang jai mane Hebrew chapter 13 verse 8 le hita da hangai de le Jishu Christ ayala achila kala katang mowaila chiching da hanga legacy Jishu Christ le shit sangpe itum apam ngate da pam ngarok da chakmai mathe ngarok salala aji itum natum psycho really ina machut khweng sa khangai pawa arihon itum na okthui da khale Mirin hiwi songcha hi kashinaka ngheulaga majutiang se khangaji khangacham problem na pem haire uga khanang na pem haire viva yawa ithungwi mangale nganing da khale okuchi wi rat khamrat hi pem haire kala COVID-19 kachat hina ithum ayali la masok leng la ngachi ngacham la ta khalai atam hitran wareli shit ka sangping ithum khalat da ki step khoi da lekhla katha da machut da lekhla aji ithum psycho rena face sa da khlai problem kala aruhon ithum wi situation hi machut yang se hi barashi ithum ping wi wanga raimi ka chung kha itumli rai sa ka wai ngar da khalai katha nei aji mi ga ji wana facing sa da khalai problem khang ji u ga khanang si ga fa malung khring samphang da khalai hi ka pai ka chung maning mane chi vi ba ngai na itum sai ko rala awunga Jehoshaphat kala chuta we mi ping tha da itum mangla rin li than da khalai pastor evangelist missionary kala rally shit sanga nausnau pri nausan khra nausan mataila itum sai ko ra kuchicha kala da rally phase kala khum laka rally se asa se itum we problem face sa da kale psycho ra hi rally hamsang se itum apam ngate da pam ngrok da chakmai mathe ngrok salala itum we kasakapai situation problem khara psycho ra share sang loka rawi tui aina katom khangrok hi darka salak haire awunga Jehoshaphat na atungwi raimi ping yanga shipping na rakwinam ka hai chitran ana kasai ka mapam hai mane ana rali phaya rali sihasaya kala chimang maningla ana atungwi mi pingli ngarar mi khwai rali ye da mi pingli phaningung ngasak da sihasa lo da encourage ka sa chita da itumla akha aina akha katom ngrok da bra wi tui aina itum share sang rok se encourage sang rok se adam hitran rali shitsang da Wareli kathaping itum psycho ra kasai ka mapam haya se na iwi responsibility chung khale haire chiya ngathor ngajin ngashun ngaya atam khaisok laka sehasa khami hi important sala ka ngaso naw ping wibang shimkhur mi ping wibang sangnaw ramnaw ping wibang kagacha ka khanang ping wibang cha khwai mang khwai malai midal lai dakle rali mathela Shiman ka hai rali mathela shiman da khlai ping wang itum sihasa se kala aruhon coronavirus
กะจ้าที่ชิมันเขาไว้อีทุมคุ้มแล้วก็เสหาซาเสกะจิจ้าเวขงตุมมากาเลกะละกะจิจ้าอุกลงเล Rally pada sehasa ming rokse Bible hitada hanga vibrahia palaka pukanga damlinga kamia vibrane ali rakang yimpim ana temia da hanga itumna shitsang da kle vibrahi pala kahai vibrane itum wika kanang jot ringashi mulungkarin saikora kang tui mi gashapa vibrane itum saikora na ali rang yin kwese jita ka ana itum wi kula gashi kan mi re kala ana itum saikora wi kwala ana yung mi re itum le ana ngachon mi lak re gachi na tum saikora le achi ina share sang rung ngai ne amen